hꯧꯖꯤꯛ ki oina di face to face physical oina tarot reading to busing ngamjadri maramdi isamuk manipur da lejati adubu kaigumba somna online da oraga su sigi tarot reading se paamini ai ju to honingi haina khanbiragadi aigi Instagram amasung aigi WhatsApp animaki link asi aigi description box ta hapchari sida link ama natraga ama seasonaraga ama da message salaktrasu ama da dum message thabiraga kuduta dum ngahak wari watai ngahak sanaraga changgadaba details to somna on the pibira amatungda prepaid tawthoga ko online payment ki through da GPay PhonePe Paytm sigumbagi online payment ki through da pay tawtho matungda aina matam ama thajarakani sigi thariba matam sigi timing sibo manung sida aina reading ase phajana mayek sengna audio file ama thajarakani sigi audio file ja tar matung dasu confusion kumba kitang si sim tang ja kai habno sina kaino habdo confusion lairaga su khutak dum clear dawjagani sumaina yamna customer friendly oina tawjaba service ni sai sida interested oibiragadi adum reach out to biro amuka so haizari Instagram amasung WhatsApp ki link animak description box ta hapchari sida message kitang yang na hanbadi WhatsApp ta hanjarakani dubu somna mingonda igi phone number lagi buto nungaite han khanbiraga su kasu kai di Instagram da dum reach out to biro. I'll be waiting for you and thank you. I'm back. Thama restaurant ba matungda hojik reading zaina tawge khali sa mana kai khali abwa do ko my id is genderless he she they anybody ko mi ama hikta gi yengning badu dum yeng ba gani but mostly romantic or ba feelings ki oni yengani ko sida so sida ina card selection je ahum pi gani ahum sida kitang hen attract or ba card ama dum yaw kani ko taklona zoom ga to sama card ama dum yaw kani dum yeng ba kan dun adei du yeng biro aduga card se khanbam khangdre khala jeba adoi di card number 1 jena rohan gi card number 2 jena arvin gi adugum mong de my doors subscribers 600 yaw ma okay so ahambada card number 1 card number 2 card number 3 om zamungda amum khanbiro and om khan ge siyai ani khan ge siyai aduga card selection gi matungda card to gi time stamp to makha dum yaw mani description box da or comment gi akhoi ahambada ina pin to yaw mani so to the yeng biro let's go. Okay, so koi ahanba card se selera so si card se ahanba ubada it's all about kamahani male dominance hai taina ko yamna male gi akanba presence ama leibado so si ahanba da aina genderless panen ha gimne si relationship ki edi si mari je relationship has any connection ko hoji khangnari badu mak ne hydra so ya do sigi hamba u basida it just gives the feeling ko feelings mai lageda nungdi nushina ba mi ni je ko sigi relationship se lairiba whether it's male among female among gara male among gara female among gara ko just to kahani include everybody so sigi relationship se si connection se lai mi ni je they like each other or let's say they love each other ko adu eraga so sigi puning da sigi connection jida female bu signify to basi card je female je ma je wakalon kra wakal je kitang choi thokpa wakal je kitang charang na ba ko and my wakal je da atai issue mam leba or maybe it's other people mi to panamonda chiro ke ka toba any rumors mi to pagi wakra tagalle ko female je sigi kano sida connection je da female or feminine oibase so masculine je de sigi relationship se laiba masculine je yamna protective oiba yamna khambal jawba ko aduga adugi khambal jawba do haidi haidok ning da utti uthok ning da yamna nupi na pongthok ni jawthok ni khanbana aduduna female energy je khanghan da bida male jina adum yamna section na khojena adum yingsin ba tare khanghan da bida aduga female jena khali jena ai dang na mong da sum yeng marina ai na mong da ka he na mong ka do no adu wa khalon khar khali ko so adu gi energy ma ura do laira sida mabai ni jamarak ta kitang lapna kitang hadi topa issue khar la amgadra or maybe sum yeng bada tari je maybe long distance makte haber pak unada ba ko yam toin thingna da ba mi adman hai ni ko so mathangi khoina si mathang card da silera so sigi card sina uting je tu aina hosi hai ge male
dominance ko male gi presence khara yamna kanna khara kanma presence lay basigi kano sida so sigi relationship sida wakhalon je male gi je adi even female na masculine khan ba yai ko adu se yai ba adi female do na relationship da khitang ngam na chat pa relationship su lay ko adu gumba ni do na ma se yamna cold oi ba ko hoji khoni yeng mi je yamna cold oi ba yamna ma ja engonda magi pukning da phau je haidok te ko ma ja igi mam da ka khanda ba mali khole mana khalam ba yai somna ado ma je khallaga jo pan thong uthok ka da mi na te ba si mi je ko nupi boy ga nupa boy ga si mi je pan thong uthok ka da te phana care tor ga so do na uthok ta ba do magi hauna sana tar magi inborn dum semdo ke khallaga jo khara wa ba semdo ngam da ba dumba character na magi mathang di yeng aji si card se ace of cups on the taraba or maybe I feel like sigi relationships da kitang frustration kar laiba maliko frustration kar laiba sina genuine feelings la rambo tashin tasina nushi bagi feelings la rambo mangakpa mak natraga sukmai haji kitang chang handarak pa haji ne kitang phajabu wanda chang handare aduna frustration je am matam da kai frustration lege habada magi sigi mi se ma je mapun sigi kano finance ke ka ge dum wakhal je wa ba ko aduna si wakhal wa basina adum love rom da ka focus to bangam da ba ko aduni huji ale agi life ke career ke focus to jage khot ke du wakhal on do lai bani na sita ma je mai on chande aduna feeling se kara handare ko ha na gi chang do de di phana mandare nu sida ba makti na ta leidi leraga chang handare mathang da yang asi tai se eight of swords ni eight of swords on the ta bagi significance ke no habada it feels like ko imang da le pot ama lain lam phang da ba u phang da ba ko phajan punjan ba adugum bagi feeling ama le ba ina sa ha frustration le ba adugi frustration duni sida ulise so samna haraba da sigi mi jena power je hoje sigi yeng mi jena power je ma je aina ma phana kan dor go ai mon u thoi kholoi ai mana aina ma u phana khanjara ga jo ai mon u thoi kai gi no ai gi sonda ma tha sa ba am lei ai gi life ki aina sinja ga da ba khot ka da ba ai career sem ga da ba jam lei ri aduna sida ai gi mai answer matam ni natri adu er ga jo ai ngonda still ai ma je am di khanjai ado si ani ji gi marak sida ko nung ani karakta hai ba da na yam na wa ba do adu gi awa ba saktam mu ui ko duma laira mathangda aji yang aji mathang je justice card tare ko justice card se kaino habada si jena magi khwen hoji yeng idar my feelings younger ko si jena magi action la ko dene ba like the kind of action si mi jena khwani yeng ba mi jena kai tawning ba phawge ko adugi wakhalon ne aduna sida yeng se ma justice se mongda thoi se mongda thok pa hedi hoi amna akai ba thoi haban de ko mi khudi maki mi aba punsi thok ma de jo engon thok de dum awa ba de engon khwadi hena wa ba dum oire ko aduni da sahani se habadi yamna aina chumba chatli ge engon da chumba phangni engon adi kai karma lei adum ba khalon yamna thajaba mi ni ko ma ja aduna aina soidra loire habo khal ju lei ko aduna ma ja atopa yeng de na khalli ko atopa yeng oige ai mingonda da la loige aina landra mi gedo la ko dun du wakhalon jule duga wadi yam ware ma ja wakhalon yam ware I think ma ji kitang nungdang tum ya da khota bus to ambe ai ko wakhal waman bagi si mi je ado phajana nungsina ge dikhalle ma je aina hoje adi atopa da wakhal choi thok mak de hairo adu ra ga yamna focus to wangam dri je du ra ga aina ma je khande yam khanjai aigi mi oiningi khanbado adu khalle aduna sigi magi awab matam ji kitang face lan thokar kanda mana risk se loge na khalle risk lobe se sigi face lan thok padu ngai gi adu risk loge ai ma je aigi di oiningi aina am nushi adu wa khalo khalli adu hujik makti mangonda wa khal je am no wa badu oiremni na ke career ke kai matang da adu hujik makki di ma action lokhal ke do ma de but risk loge na dikhalle atopa da wakhal choi thopa leite atopa pamwana atopa yem khotpa amta leite direct adum yamna phajana munna ko yingsillaga leibado kaida soigini direct paw phawna dra maksu direct wai sanadra maksu adum yengsem da main to mas duni adonang na di
mana ingonda kai adi mani paw phawna dramni ma ai kesu ninjang amaroi kesu khalamaroi khalamba yai ko dor ko ma dum tumin na ko kama haji Facebook taga je Facebook pa ga di Facebook taga je ke thagali kai tumin yengam gumba dum adi like taw da bida like taw dre comment taw dre di khang dre da na ko WhatsApp ki status thagar pa dona scene do uni suna taba du dum tumin dum yeng jabdo ma je kama mai taw ri kholi ma je kama mai taw ri ma je le da na ko ma je harauna leibra wa bazara wari makte sanadra su tumin yeng jabdo adu gumba matawe mas dani nungdam nushi dubu huji magi sonda matha saba ka lei tugini aduga number 1 gi sida loire si reading sida second ani super reading ni ko sija ani super reading sida aham da ur ba card si je si edi card che u ba da kitang phangwa vibe to ana describe to ko si relationship sida lei ba male and female gi maram da si connection sida ko relationship mak connection sida lei se female gi energy je ma je pukning na di yeng ba do mapan thong di yeng sin da ba dum sare ba ko ai yeng aroi ge mangwanda aini yeng ha de mangwanda pong thok saw thok pam yaure do na yeng aroi ge khan bam yaure do na pan thong di female je na ka thok tre male je na adum phajana dum yeng je ko male je na dum yeng di yeng du bu ma ba je sauna ba male ko male ge female ge ma ma on thok nai admaina ui aduga why thamoi jumarakta thamoi ani yu karakta yamna gap yam lei habadi yamna distance nushi nei have makti yaro ko maybe nushi narambe adu bo distance yam create tore marakta ko female jena female gi puning jena man kai dawra ka do na mathang da man kai dawra ka do na habo khalon jita tum lei ko mas makha ka dawra ka do na hadi magi mathang gi action ke dawra ka ni yam kupna dum yeng di yeng sele adu ma pan ni mo laudre na khan laga yamna dem care ki tat laiga male jina mu kan to ke da mana yam thina kupning sele haidi kamai hani angolai thai haidi aswandagi kai hani kai ni mi na udaba jaga dagi mi na uhanda bi da haida mi uhanda bi mana munna mana kai khallino man tawrisina kai no mana pa hono ulisina kai no haidi it's like male jina khangba dawna tawai ba khambra ma se tawsinai ni yingsin da ba sai ne ma khandi khalam gani kamai khaloi don ha bo gumba wa khalon bo male mas tu mai leira aduga aduni sigi vibes ma phanga ko hoji aham bada pusala ka card se singkha khaga magician card se leire ba sigi card se sengna ha ga di si je tawrige khuding gi puning de yamna wa badi leite bdo yamna ai tawrige dum ngam ni da khon adugumba khanba haida ne aduna khoine hoji ying mi je ma se either ko male or female mana khali ja ai hoji se yamna lucky ba period ni ma khan ma le ko duna aina ningi ge phangani aina khanja di phangani ha bu wa khalon da wa khal yam nungai na lei ma je ado tasena ga di ma je emotionally the available or trip emotionally invest on ba mi amada emotional phajana emotional connection do mi amata ga lai bagi adugi availability do lai te ba mai puning da ko just ai sung kham na ha ke nungai ba ngau thok pa lang thok pa ko nong mai nungai lore adu mo wa khalon do lai male ojo jing ma tu ai no je ha gi bu mai na wish ki ma tu ngina ko ai je ai na wish to ge phangni ai na ningja ba phangani ai na bu khaladi phangani si wa khalon yam positive foi yam nungai na lai ma awa ba ha bu ude mai puning se yam ne mi amata ga serious connection gi vibe se lai ta bu hoji ki wena ko ai je si ma serious wen khangna ge ha bu lai te si mi si da adoni tai se tu mangwanda opportunity di lai ba ko mi serious ta khangna na ba si gi connection ji da phajana khangna ba di ya ba du er ga jo ma je emotionally available oi da bani na amuksu ma khali ji just surface level की relationship surface level की connection और का यार है वो वो वाखलो नाम कर ले माजे पुनी जे कहीं available और देना दिखांग दे तो वो ओई दे बुका तो नहीं माय पुनी the power जे हो जे क्यों ना माय पुनी जे कहीं available और देनो हाँ बता हाना मागी हाना या ममांग ये है but recently है इस तरह ट्रगा यानी once नुशिना बिगे ममा ले रहा मान नुशि बमी या मा so मौंदा कमा है नहीं
advantage lobagi just matam kharagi and mai toramba ama yawram gadra khangde ko duduna mai puning sida sum mi je dramatic yam oibe wa nate ko dor ga mi je puning je kitang warowam power di pa thajaw ya de na ko dugum bagi ha mawong mali si je so ma je puning gi na emotionally available oi de but surface level connection and everything loino available oi aduga si gi mi jina me noina ko mana khali se hoji adi yengi ba mi de somje siga success oibe yai hena khaleba abdi lambi uiye ba ko mana maybe maga iga je oithokpa yai admai khanba wakhalon di leba lambi ui lambi yam mangal lein ui the sun sigi card sina habdi ko yamna phajana maybe aina nahangai emotionally available oidrije simi jiga di what if oithoadi adum wakhalon ma khalle si loara mathangda jing si si card se magi action ki ka action kai puthor ko dan ni ko ying se ado hojik se ma je dum magi feelings layer jo feelings se amna aina jagi bodo yamna marata driba feelings yamna just haurak tangai ba feelings adu gumba leba do haurak tangai ba feelings ka nam tan thaja de ko khangpo polok bodo any like surface level gi just like love na taba ko love suna na te just liking slightly hai ta na adu gumba gi feeling le so adu gi feeling do pura ga sanga ine ba ko sigi connection jida ado he or she night habidani he or she is offering just surface level feelings aduneba ado mathangi sida yenga si frustration gi card ni sijana yamna aina feelings se offer tawrasu hanengde adu wakhalona ma leba male ko mathang si kaino si je six of pentacles mana khambada aina phajana bu tawri gai mana judum phajan tawrkani kaino yamna ka haina emotionally am deep oirasu ai kaino habu mo wakhalon amre male ko aina dum ma je phajan tawni mana je dum phajan tawni duga sigi phajana tawba relationship amana am phajana respect laina dum changam da ma chakhijani kaino yamna kahani loop khainu sinadrasu yai kaino mi ani connection am da laiba mi ani relationship am da laiba je adugi wakhalon ni ko ma khali je adugi wakhalon da changjala ini si changjala pasida accept ta udaba gi mawanda frustration kar poe aduga thangi sidana mai pukning da ma je si je defeat phangaga su amuka hallaga amuka ina amuka I will try again and again I will try again because I see potential here adugi wakhaloni ko but just be careful si mijina offer ta is not genuine yamna nushirba kahani yamna real feelings real emotions na teba si mijina offer ta is just surface level gi and just I single level ta so let's just be in a relationship it does not have to be too deep let's just check the waters habugumba yamna so aina hani is just beware hai je simi je pura reject to have dinate boko there so if you want surface level then go ahead though if you want very real feelings deep feelings yamna phajana serious one nuksine but pamagadi maybe you have to wait for this person to come around or you just have to reject them adune ladies so that's it number 2 gi chalo number 3 to ajmta ahum suba card ki ahamba card se ubada ko sigi connection je kamaina phauge habada mi yawe atoba mi yawe habadi mi connection ji ki dang nataba mi ani si dang mi ahum suba dum yawe mi ahum suba je male oina ui ko ma se connection ji female ji da mi yang taba doni si yawe se dubu position woodle sigi connection se yaurba male se ko male female ke happy description pirake ba male se na yadi aning deba sigi hum suba third party nupa sina mi kan tar pase yamna yaning de adubu sigi maram gi nara di khang deba male se na ne wakhal je leithok podong na tawe ko just mapan thong just like mahani maybe sigi
ani je male je female je khangna ba male bako khangna ba male aduna khangna raga sauna ba dum bagi mo amo oi ko nupa sina di magi mathumo je nupi pithoe du nupi sina di mai mathumo je third party ohum subadu do ina pithoe ba nakna badi nupa je nakne bako aduga thamoi di third party du pitho thamgre third party sina nupi da yeng silai aduga connection ji nupa je khoi main haidane main hero ayajine si nupa sina di yadi yani du mai wakhal na di on thokre mai wakhal na si gi mi atopa chang pasina ra di khangde mai wakhal jane di on thoe yamna ka hena khanjandre oido mande hena khanbra di khangde ko aduga even nupi si ju mamai on thokpa nupi si ju nupa si de mamai on thoi even man thamoi pitoi be third party do de si mamai on thoi mani ngi je kana da nupi sina wakhal ju hakchang ju pula onjale yengi je just khoi main khoi hero je hai je ne main nupa je main male je si jina kari khalli mana khari je mai khalli je kan mana si tawre si maram je kaino ma khalli je kaino du da hanjala dum khallai bodo kop ne yeng bodo amai yeng duni third party yawi dunu bidente third party yawi se nupa ne ba dalai re ko main vibe se aham bada hoju je man khan bo wakhal gi matungina yeng bada tari se judgment card se mata judgment card se connection se da haidi mana khan bada ko khoi ne yeng se nupi wakhal nupa gi wakhal di khangdre ko habidi viewer gi matungi le ba viewer se nupi khangna boydi nupi gi mana khali je kaino yeng boydi du tare ko adugo nupa khangna bana mana khali do kaino nupa wakhal tare go adu sigi khoi ne yeng ba mi ji wakhal ji dana aina da landra loire lan bulal di ma maina dum haidi ledana ko lan bulal di mana dum awaba ma dum ta jadoini aina lale aina awaba tani duna aina da landra loire da adu gi wakhal on da le male aduna aidi landi ha wakhal on sisu le ko ma di lali ha wakhal on aidi blame game ma du gum mo ma tawre aduga sigi connection je da yamna risk se lawram maga jo hujik se ai free da chatning ha bu gum wakhal on ma lak ma ha bidi kama hani aigi aina offer do banu shibe je yamna hadi real feelings real emotions hai phajana marang kaina le adu mana si sida mirai bu khotpa tawra mina ai su atopa kama hani excursion chat lage habu gumba do habedi sigi connection je secure oba connection je thadoga atopam de yeng ba chat lage hagum haiba oina khan male adu si je to sigi even ace of swords je si card si ju khana chena ba ko mare marang am tong na ba duga mare marang do kama hani aphaba phone oirak ta bodo connection ji da asopa nga ta oirak bodo connection ji da soka da ba mare marang adagi phone ta da ba khana chena ba mare aduga even si jene signify to bose cold war so ang na da bida dum action na ba message ka thana da ba phone ka tawna da ba male dane wa ngang na da bi tumin na dum action na dang sawe gan utpi adumana haidi adu do communication ji tawna dre kai relationship ta so ine ba connection ji da so ine ba aduna adumaina dum utna lai ba do paw siang na phawdok na ba dis paw phawdok na da ba aduna sigi mi se amna koine yeng mi ja ma je phai du di khar sing ma male ai ma booking ji da aduna khar singre thamoi singna aina nusi ta ne do nangna loksulu yadramina natraga lidana nangna mirai ramina ka haba mo amda singare aduma laira mai wakhalon dagi hujik magi action da kai kele mai action da hujik lai je maje sida mai pakani haba thaja da bodo si connection sida to si card siga konana lakpa sida si connection hadi mangi ba pot ama imung manung da pot ama koi thi thi phang da je su khoda am sawai da na ko adu ma mong da amna khoda chak pa ko tawraga phone phang da ba thabak se pang thoga phone phang da ba hedi sigi connection je de effort hada raga phone phang da ba haini ko adu ma yam thok buduna action je adu ma thok buduna mon da yamna khoda so ba yam frustrated or ba yamna plus yamna exhausted or ba yamna tired or ba adu ba gi mom ui aduga sigi card sin not padi kaino habada mana nang ubase haidi somje yengi ba somje ubase yamna kamai hani
abundant oiba yamna empress amoina empress is male to su empress ona ubale ko habdi empress have just feminine oina yamna mana box am the femininity box tham dabida fajana ambiguity the ma explore tawraga di the empress is yamna marang kaina yamna kanata the dependent oida yamna independent oina ne mini yamna respect tawba adugum boina uin haidine bako hadi maga khangna maga loina ragadi ko awaba laido mande hedi laidana problem khudi ma kolak do male mana mateng pang mani khangde man khangde aina haije nungchina ba ma mi ama khangna ba khona ba je isagi benefit I ga loi khangna ba ne habdina tab du ga ju mi ama khangna ba kanda aingonda mateng pang pa khot pa laidana ko adugumba gi sense ta yang kanda ma ga khangna ba da aingonda ai awab ko kado mali ma se am independent oi aina mateng pang da ma no ai gi mateng pang sel kado mal adugumba gi sense ta uye si khoni yeng mi sina somjet maina uye ba ko aduna amai ubanina relationships mana effort se thadai ma gi side ti thadai ene leine ba do aina effort thadara ga su aingonda phone phangde aingonda ma gi bu pot thibdo na tawe aduna pranam chai yamna jo exhausted oi sine ba ko mangwanda hoje power je dagi to sigi 9 of pentacles si card se what the pada bane bako what the pada su putting the kanama what pa emptiness amale bedo adune mong the power is action lo khala su phone phangde aingonda yam why sine mong do je le je aduna sigi mi se aina sing hajo araga di effort haja jai nung dinu si jaba male do tasin hojik se singbagi kano oina chakhibudo yamna singbagi ama sense amda revenge yamna vengeful oiba du gumbarom da chakhibina kitang misunderstanding ka miscommunication khar laira misunderstanding wangna thokta bagi aduna phajana somna phawai do kaino kono do phajana monda haibi raga di maybe sigi misunderstanding kolak pa yai ko mana singi do sing dum hedi mathanda asem wa do khanga di mathanda puning do phathajagi bado adu oigibse duna sige laira om suba card ki ista pablo era so zero shalasi